Inlawlawag ni Police Chief Inspector Ernesto Navarro Jr., Officer in Charge, Chief of Police, iti PNP, iti Bigan City. Noan niya iti nagdurdurasan iti dayto nga kaso. Apan nakatay ni Arreola na pagamuan manipod kenkwana nga agdama pa lang an anupenda iti may tuttudo a suspect ani Madriaga na pagamuan pa'y manipod kenkwana nga saan pa lang rimwar iti warrant of arrest ni Madriaga. Ito'y pampartok kinarambol Aliora, hindi bebrasi kitin, ticket na identify dito yung Carlito Madriaga na suspect. Babaeng dahil ay balikas ni Noli Ngaped na kasangsama mismo dito yung biktima tayo, hindi nakasama ni krimen. Kasi base di statement ni Noli Ngaped, kasangsama dito yung biktima, hindi ko ang simang theft dito yung suspect. Inayabandang makisama kanya yung hindi malpas di sumagunong minutos, biglang nagpakada. Ken di gilikudan na dahil nakandilikudan na dahil suspect yung biktima. Tamang yan nga binunutan at ipalkong pinatuban ng tapos ting maray. Hindi kaso nga ipila kanya na murder. Buwan nagtan na ipila kanya dan iso dahil yan. Bale siguro in pasa dati RTC. Bale iso na ilang talaga dahil eyewitness tayo. Ken iso na talaga nakita. Ken naka-identify ka dahil suspect o sa bali na pinatuban ng history. Inya brasamet iti sakit iti marikrik na iti may sapay nga anak ni Arreola ani Lily Tolentino dita nga nakunana nga dakkel iti kawada iti pupusay iti amana. Okay kami mo lang sir ngam day nga malaglagit mi naliday kami mo. Agto nolong kami lat nga gikabsatan na sir tano may kwan lang ni ading sir. Pa sir. Pataadi mo makunam tendeti hindi mo makunam patareti naging kaso ni Papang naging pagdudurasan mo. Sapay lang ko masarta, matiliday yun ang patay kinitatang ni. Hindi na malam mo nga panunutin tinang patay kinitatang sir kadete pa'y ading na napampanamam. So namat yung mangbibiyag kanya na sir. Umatang mo mi sir. Tawa mo tinaibagbaga ni father mi kanya mi. Nasakit tinakam mi sir ta awam mo mi nga nagre-rianda. Sapay lang ko mata makonsensyan sir ken pasuko ko mamatan no mabalbalin lao. Ko kay amo sir ta damanong ti mangilaklakad ti kastana hostisya na. No day ti kaya dana sir ta okay lang kanya kun ta survey mo lang to ni ading ko. Nilang lang ading ko ti pagkakasta sir no apay nga isuna naawanan. Ko isuna mo ti mangbibiyag kanya na. Digi lang balas yung kalsada, sir. Digi paliti, digi yan ti kantina tip masangya. Dito lang nagpatadiran ti balay mi, sir, kag digi tululugan nun. Hidawdawat pengor di Tolentino kinti may tutudo a suspect nga agsurrender kuman iti kaming iti kapulisan tapno inasangwen iti kaso nga naisampa kontra kenkwana ken inamet ikkan iti nalolawag nga kapanunutan no anya nga rason nga pinatay na iti amada. No addaman kayat yung malawlawagan nga kaso maipapan kadagiti kagayem ken kaming iti pamilyayo saan nga agpitod iti tumawag iti numero a 0917-956-2990 wenno iti numero iti pisinami nga 722-8109 ket ita nga aramidan amin nga kabailan mi tapno inda kay matulungan. Dayta nga pinagibusan iti programa tayo nga police files inton sa marunuman nga lawasen para iti sa baliman nga kaso nga hintay pagpapatanganin. Siak ni Ryan Pardo agibat bati iti naragsak kinakapya nga Domingo tayo amin nga sa kapada-pada ket deto iti police files.